Muraho neza, reka dukomeze tubifurize ibihe byiza. Tuje kubagezaho itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. None ku wa mbere tariki ya 15 Nzeri 2025, inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Rugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ingingo ya mbere, inama y'abaminisitiri yagejejweho ibyavuye mu bizamini bya leta bisoza umwaka w'amashuri 2024-2025 n'itangira ry'umwaka w'amashuri 2025-2026. Hagaragaye umusaruro mwiza mu byiciro byose by'amashuri abanza n'ayisumbuye bitewe ahanini na gahunda nzamurabushobozi n'uruhare rukomeye rw'abanyeshuri n'ibigo by'amashuri. Umwaka w'amashuri wa 2025-2026 watangiye neza ku itariki ya 8 Nzeri 2025. Ababyeyi barakangurirwa gukomeza ubufatanye n'ibigo by'amashuri kugira ngo umusaruro uva mu myigire urusheho kwiyongera. Ingingo ya kabiri, inama y'abaminisitiri yagejejweho imyiteguro y'igihembwe cy'ihinga 2026A isanga igeze ku ntambwe ishimishije. Abahinzi barakangurirwa kurangiza gutegura ubutaka, gutera imbuto ku gihe no gukoresha neza inyongeramusaruro cyangwa imbuto z'indobanure n'ifumbire kugira ngo barusheho kubona umusaruro ushimishije. Ingingo ya gatatu, inama y'abaminisitiri yasuzumye intambwe imaze guterwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, kongera umubare w'ingo zifite umuriro w'amashanyarazi kandi umuriro ukaba ufite ingufu zihagije kandi ntubure. Ingo zigerwaho n'amashanyarazi zariyongereye zigera kuri 85% mu mwaka wa 2025 mu gihe zari munsi ya 2% mu mwaka wa 2000. Kugira ngo intego yo kugeza amashanyarazi kuri buri rugo n'ahantu hose hari ibikorwa by'iterambere izagerweho kandi ibikorwa byayo bikomeze kwitabwaho mu buryo burambye, inama y'abaminisitiri yamenyeshejwe ko harimo gukorwa ivugururwa ry'ibiciro by'amashanyarazi bitigeze bihinduka kuva mu mwaka wa 2020 nk'imwe mu ngamba zo kwihaza mu bijyanye n'ingufu mu buryo burambye. Ingingo ya kane, inama y'abaminisitiri yamenyeshejwe imyiteguro y'irushanwa ryo gusiganwa ku magare ku rwego rw'isi. Ni ku nshuro ya mbere iri rushanwa rizabera ku mugabane wa Afurika, rikazabera i Kigali kuva ku wa 21 kugeza ku wa 28 Nzeri 2025. Imyiteguro yose irimo kugenda neza, abaturage barakangurirwa kwitabira iki gikorwa cy'imboneka rimwe baryoherwa n'icyumweru cy'isiganwa ry'amagare. Ingingo ya gatanu, inama y'abaminisitiri yamenyesheje gahunda yo kongera ingano n'ubuso buteyeho amashyamba hamwe n'ibindi bikorwa byo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima mu gihugu cyose harimo n'imijyi. Ibi bikorwa bizagerwaho n'uruhare rw'imiryango hamwe n'abafatanyabikorwa kandi bizafasha u Rwanda guhangana n'imihindagurikire y'ibihe, kurengera ibidukikije, guhindura imibereho n'uburyo bwo kubaho no kurema amahirwe y'iterambere rirambye. Ingingo ya gatandatu, inama y'abaminisitiri yemeje amasezerano y'ubufatanye hagati y'umuryango wo kurengera ibidukikije witwa African Parks Network na guverinoma y'u Rwanda. Ingingo ya karindwi, inama y'abaminisitiri yemeje itangwa ry'ubwenegihugu nyarwanda. Ingingo ya munani, inama y'abaminisitiri yemeje amateka akurikira. Iteka rya minisitiri rishyiraho amabwiriza y'imyitwarire rikanagenga komite z'imyitwarire mu ngabo z'u Rwanda. Iteka rya minisitiri ryemeza ko abantu bimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange kugira ngo hubakwe urugomero rw'amazi n'umuyoboro wo kuyakwirakwiza uva mu karere ka Gicumbi werekeza mu karere ka Nyagatare. Ingingo ya 9, inama y'abaminisitiri yemeje abahagarariye ibihugu mu Rwanda bakurikira: Bwana Victorino Nga Obiang Maye, ambasaderi wa Repubulika ya Equatorial Guinea mu Rwanda afite icyicaro i Brazzaville. Bwana Hussein Saif Aziz Al Harisi, uhagarariye inyungu cyangwa honorary consul z'ubwami bwa Omani mu Rwanda. Bikorewe i Kigali ku wa 15 Nzeri 2025. Dr Justin Nsengiyumva, Minisitiri w'Intebe, niwe washyize umukono kuri iri tangazo.